دوستان عزیز ویدیو تا آخر تماشا میکنیم و یا تا لایک میمونیم. امروز ابزار نوبتی ما تلفنایی که ای 6990 رو سر میشوه اوایل پونلی انبوکس میکنیم برای شما. باشه تلفنایی که 6990 رو سر میشوه چه گفتیم اما اوایل پونلی قطعی شما انبوکس میکنیم. تلفنایی که ردمی اس این ویدیو دا تا قد تلفنای ای 6000 روبل تا 12000 روبل تا 12500 روبل تلفن را برای شما ویدیو میگیریم. همین تلفن ویدیو را تا آخرش تماشا کنید یا چیزی پلیزنی برای خودتون بگیرید. تلفن ردمی اس احمد ارزان تلفن در یک روز گذشته 20 تا 25 تا فروختگی این تلفن ان شاء الله یگان توش پرابلم نکرده. این تلفن دا یک سال گارانتی میتیم به غرض یک سال میشه چه یا برای فروش نیست یا برای شما این پروست شما دا پدرکه 7000 تا تلفن میگیری 1500 یک تا ناوشنیک 209 پروست پدرکه فورا پاوربانک 10000 ماچی هم است. تلفن اینا توسط پرمکنه پروست برای شما پدرکه. تلفن ردمی اس از قطعی شما انبوکس میکنیم در کامپلکس چی داره و دیزاینش چخله نشون میتم شه. ردمی اس 64 تا پامید میشه و 128 تا پامید میشه. اینا یک چک شدیم برای شما انبوکس میکنیم. تلفن در کامپلکس چی داخل میشه و دیزاینش چخله و چخلی پروسسور داره این تلفن. چک کنین کروگلی کامera داتا کامera یک تسپیچ основной камера باشه 13 مگاپیکسل کامera 5000 ماه باتری که اکرانش باشه 90 گرز کار میکنه. جوی زیرتکش باشه تایپ سی اپچت کپالیس ای برش نرخی 6990 روبل سر میشوه در مغازه ریال فون و در کامپلکتش با هسته بلوکچین 8 وات و کابلی اورجینال. نرخ این تلفن ارزانه پروسته میتونه شما زنگ بزنید زاکاس کنید با تمام شهرهای روسیه و با تمام شهرهای تاجیکستان دستافک داریم و تلفنی لژندری تلفن ایتل A70 ای پاتو گدتا خو 55 دانه آوردگیم. این تلفن بسیاری تو همین تلفن سوراخ کردیم برای چه تلفن 12256 دیگه پامیا داره نرخی باشه ارزانه. یا تا تلفن میخرید چه گفتیم یا تا دیگه ناوشنیک پروست شما دا پدرکه میشوه. خواهی در روی اکرامدگی نمره رو زنگ بزنید اپراتور شما دا اپراتیو شما دا جواب میتیه. تلفن ایتل A70 12256 دیگه پامیا داره. ایرا بسیاری تو میدونن میشناسید تلفن دیزاینش چقدر در کامپلکسی داره با گام میزنم. در کامپلکت است ماکس اف دور 30 چخول داره 13 مگاپیکسل основной کامرای 5000 ماه باتری که 12256 دیگه پامیا داره. این تلفن این تلفن سیاه میشوه زرد میشوه و کبود میشوه. لیبوی سویچ های مغازه ریالفون یافته میتونید و تلفن مدل نو تلفن اینفینیکس خب خود 50 ای این تلفن 8256 دیگه پامیا داره. نرخ ایرا از این گام میزنم ویدیو رو تا آخرش تماشا کنین. نرخ ایتل گام نزدم نرخ ایتل باشه 8990 روبل پاتوکی نو اومدگی تلفن 12256 دیگه 8990 روبل و تلفن اینفینیکس خود 50 ای این تلفن چک میبینید دیزاینش بمب برآورده. داتا کامera یک تست که основной کامera ای باشه 5 مگاپیکسل کامera اکرانی ای باشه 90 گرز کار میکنه. استرودینام که بالا پایین میخونه. جوی زیرتکش تایپ در کامپلکتش چی داخل میشه пленка даруш заводской задаги чехоли прозрачный блоктин 8 ватта кабели оригинал ҳама чи ай худаш мешида нарх ё ай 10500 рубл сар мешава. я та просто амтари скриншот мекунӣ роӣ мекунӣ операторда шумо да телефонатон роӣ мекуна ва рафтин телефони Redmi 12 ин телефон легендарный телефон ай Redmi 12 Redmi Note 12 Redmi Note 13 уже гум шудеса лекин то ҳозир ҳам телефона бурордасе барои чӣ ки телефон ҳам арзон ай ҳам бақвада. ин телефон гидета да як рӯз 5-7 дона мерава. ин телефона количество бисёр овардагим успетнин заказ кунед гидета айям ҳаста 50 дона овардагим. ай телефона дизайнш чиқи кунед ранги iPhone монанда. ин телефон сета камера як тасбиқ основной камераи боша 5 мегапиксел камера 5000 мАч батарея ки экранш боша AMOLED 120 Гц кор мекуна. процессорш MediaTek Helio G88 мешава. ҷои зиратакш боша Type C стереодинамика боло поин мехона. дар комплект тамоми чиза дора. пленка даруш задаги 8 ватта 33 ватта 20 зарядка кабели оригинал ай худаш ҳама чи ай худаш просто соҳиб надора метавонӣ ки ту соҳиби шавӣ. яда боша телефони легендарни телефони хоб M15 Pro Max. ин телефон ранги iPhone 16 Pro Max 15 Pro Max ака абу ябор телефон татеолда телефони иними iPhone 15 Pro Max и оригинали нархи боша дар момент дар магазини риалфон 110000 рубл 256 дига памят натурал без разница кадом свеч боша ранги iPhone монанд. ин телефон чек менӣ M15 15 Pro Max ягон фарқият надора. нархи боша 7500 рубл нархи боша 110000 рубл. ин телефон 13 мегапиксел основной камераш 5000 мАч батарея дар комплекти амтари чехол дора. чек менӣ даруш шиша дора шишаи стеклоги хоб ва
чихол, блок, кабел ҳама чи айхидиш мешавад, так что успед кунед, заказ кунед. Адреси мо боша. Хоб шаҳри Москва, метро Бутурская ва торговый центр Зелён, яъни ай выходи 4 меброи где-то 100 метр исмиё уже магазин Реалфона. Так что успед кунед, заказ кунед. Доставка чӣ хеле мешавад? Доставка то метротон доставка мекунем, то пеши электрочкон доставка мекунем, ба Тоҷикистон доставка мекунем. Ба тамоми шаҳри Россия доставка мекунем через почта. Доставка 300 рубл сар мешавад, так что успед кунед, заказ кунед. Рақамҳо дар рӯи экран.